Na finalnem večeru se je predstavilo 25 pevcev in kar nekaj je takšnih, ki se Brežiškega festivala redno udeležujejo. Ovo mi je 3. godina i imala sam već 2 godine jako lijepo iskustvo i jednostavno sam rekla zašto ne i ove godine. Isto tako i sa mnom, ovo mi je 3. put i meni je ovdje prelijepo svake godine. Obožavam pjevati na velikoj pozornici kao što je i ovdje i meni je sve odlično ovdje. Tisti, ki so se na festivalu predstavili prvič, pa so v tem prepoznali predvsem novo izkušnjo in tudi odskočno desko. V bistvu mi je prvič povedala moja učiteljica za petje, Saša, in je rekla, da je probi, pa smo rekla, ok, nova izkušnja. Ful se veselim, ful sem navdušena, malo sem živčna, ampak vsaj to se mi tak zmeri. Ker sem hotela nekaj novega probati in me veseli me, da pojem in sem se hotela prijaviti, ker se bo to zapisalo v moje dosežke. Tik pred samim začetkom festivala smo pokukali v zaodrje, kjer so potekale še zadnje priprave. Tukaj sem, da jih polepšam, tiste, ki še to potrebujejo, sicer pa se tudi sami že olepšajo, mamice jim pomagajo, tisti, ki pa rabijo še kaj več dodatka ali pa tako pa pridejo k meni. To je bil nastop Eve Mozetič, ki nam je zaupala razloge za izbor Ditkine pesmi. Če pogledaš tako bolj površno, se zdi tako malo bolj žalostna tako. Ampak če pa pogledaš bolj noter, pa je taka bolj vesela. Tudi letošnji Mednarodni otroški pevski festival Brežice je opozoril nase z odličnim naborom nastopajočih. Festivala, ki sicer poteka v 3 starostnih kategorijah v razponu od 6 do 17 let, so se udeležili pevci iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije in Ukrajine. In nas veseli, da se pevci iz različnih držav, se mi zdi, da se vsako leto bolj širi ta naša veja, postajamo mednarodni v pravem pomenu besede, ker gre reklama sama od ust do ust in organizatori drugih festivalov nas kontaktirajo, bi radi sodelovali. Manje više kod nas dolaze djeca koja su već stvarno talentirana već na neki način, pogotovo starija kategorija od 14 do 17 godina, već to nekako izučeni pjevači koji sa svojim mentorima dolaze pripremljeni i to su već djeca koji su na neki način već i svoje, ajmo reći, nekakve svojevrsne zvijezde, nastupaju po tim televizijskim talent showovima i stvarno je tu konkurencija jako je velika. S finalnim večerom so organizatorji sklenili še en uspešen festival, v mislih pa so že pri pripravi naslednjega.